من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وآية لهم جتون إثاني ملتودا أنا حملنا جتون نتباچوني ذريتهم جتون ilmaan isaanii ba'achuun jechuudha eenyuuf yaa hasratan alal ibaad masalid deemin ammaasiisi wa ayatun lahum jechuun isaanii mallattoodha anna hamalnaa jechuun nuti ba'achuun horsiisuun yaabbachiisuun dhurriyyatahum jechuun ilmaan isaanii warra makkaa deebifne yoo jenne duuba bakka tanaa wajjin akkamiin wali oofnaa wa ayatun lahum jechuun kaafirtoota warra makkaa kana mallattoodha anna hamalnaa jechuun nuti yaabbachiisuun zurriyyatahum jechuun abbootii isaanii jechuudha zurriyyaan ilmaan qofarra odoon ta'in abbootii irrattis ni dubbatamaa jaan dabree maasiisiya saniifuu ogaa akkas jennemma inumaa ibaaduma sanirra yoo dhiifne irra gaariidha anna hamalnaa jechuun nuti yaabbachiisuun zurriyyatahum ilmaan isaanii fil fulkil mashhuuni doonii guutamaa ta'e san keessatti jeemma mashhuun jechuun isa guutame makhluuqa hundarraa uumaa hundarraa lama fuudhee nabiyyallaahi nuuhiin qorsiisee ture jechuudha yaabbachiisee ture saniifuu doonii san dubbachuu jiramma sunuu mallattoo dandeetii teenyaati isaanii mallattoo taatee silaa nutti amanuu qaban nutiin akkasitti makhluuqa hunda lafarraa finnee hanqa feene qofaan bifne sun jabaa ta'uu nama agarsiisa silaa kanarra dhaabbatanii nutti amanuu qaban isaanii mallattoodha wakhalaqnaa lahum jechuun isaanilleef ni uumne maas min mislii jechuun fakkaataa doonii sanii min mislii jechuun fakkaataa markaba sanii irraa maa yarkabuun jechuun waan yaabbatan ni uumneefi wanni namni yaabbatu baay'eetu uumamee jira ammallee inumaa'uu tolfamaa jirti jechuudha wa inna shaa jechuun nuti yoo feene nughriquhum jechuun isaan kana hunda akka jiranitti bishaan nyaachifna jeema rabbiin gharqii jechuun bishaaniin nyaatamuu jechuu wa inna shaa nuti yoo feene nughriquhum jechuun isaanuma addunyaarra jiru kana hunda bishaaniin ni fin'aa bishaan nyaachifna falaa sariiqa lahum jechuun dirmataan isaaniif hin jiru je sariiq jechuun maali mughiis jechuudha ka isaanii dirmatu hin jiru walaa hum yunqazuunaan isaan hin baafaman ammaasiisi azaaba keenya san duraayeeyya dhuga akkuma addunyaarraa dhumaniini asumaan ammaasiis azaaba akhiraatiin walitti dhaabbataati jechuuf deema falaa sariiqa lahum jechuun ka isaan baasu hin jiru falaa sariiqa lahum dirmataan isaaniif hin jiru je sariiq jennaan maal jenne mughiis jenne dirmataan isaaniif hin jiru walaa hum yunqazuuna hin qulqulleeyfaman azaabarraa jechuudha yukhlasuuna hin qulqulleeyfaman azaabarraan baafaman qabrii keessattis azaabnittuma dhufa achumaan ammaatis azaabni akhiraa isaaniit dhufa jara kaafirtoota kana jechuu eega kana godhatan illaa rahmatan minnaa jeemmoo garagalee rabbiin rahmatuma keenyaaf jecha dhiifne malee je addunyaa irratti bishaaniin isaan lafarraa fixuu odootuma dandeenyu kanuma beeynu illaa rahmatan minna rahmatuma keenyaaf jecha dhiifne malee wamataan jechuun isaan qananiisuuf jecha dhiifne ilaa hiiniin jechuun hanqa jiruu isaanii addunyaarra jiraatan kana umrii isaanii hanqa jiraatan kana haa inuma jiraatanii boodammoo fuuldura isaan eeggata kuni maali rahmata rabbiiti obsa rabbiin nu garsiisaaya rahmatuma keenyaa jecha dhiifne isaanuma nukkafru kanaawu lafarraa fixuu odootuma beeynu oduma dandeenyuutu rahmatuma keenyaa jecha hanqa addunyaa kana dhiifneefi inna rahmatii wasi'at kulla shay'in je rabbiin saamanni tiyya addunyaa irratti waa hunda walgeessee jirti fasaktubuhaa ganaadhaan isii murteessuu ta'a waranatti amaneef je eeywa ijoollee isaanii jechuun kuni zurriyyaan ijoollee qofaa miti bara zurriyaa jechuun
nama sanyiin isaanii gosa takka taateen zurriyaa uma jedhaniini. Saniifuu abboota irrattuu dubbisuun taa jennee bar. Zurriyaan abbootaanis ni jaamti. Sanyii jechuun zurriyaa jechuun naslii bakka saniifuu sanyii isaanii madura abbootii isaanii san ni ba'achiifne horsiifnee fi yaabbachiifnee fi doonii irratti nagaa baafne jechuudha. Saniifuu jecha zurriyaa jiru ilmaan qofa irratti dubbisuu hin qabnu. Zurriyaan zurriyyatu nasabiniinis jira. Kana sabaatis jira. Zurriyaan ammaatis akkasuma zurriyaan wal fakkiitis jira jechuudha. Kun sanyii jecha jiru ilmaan qofa irratti hin dubbifnu. Abbootiinis jechuu dandeenya. Hortee isaaniitiinis ammaas garagallee jechuu dandeenya. وإذا قيل لهم وقا إسانين جامه اتقوه جيشون ربي صدادا اتقوه جيشون إيقادا يوخي صدادا وقا إسانين جامه واني صدادا ثمالي ما بين أيديكم وان فولدري تيساني سن إيقاتو سنيفي وما خلفكم جيشون وان دويد دوبي تيساني تماسيسي إسن دوبا قتسانيس إيقادا ما بين أيدين أي سديروم الدنيا متنرى وما خلفان وإسان دوبون نجرو آخرادا يوخيو والدبرسو دندينيا جان خانا كيدو فسرو دنديسا اتقو جيشون اقدا ما بين ايديكم دلي فولدراتي في وما خلفكم جيشون تايسين دوباتي في جيشودا سنيفو معصيا الرائف ايقا جيشوما مالي ري تدبرت الراكمت افيقون تاتريم آسان الراتو بجودان kun imma dilii dabarte takka keessa deebite yaa rabbi dhiifama naa godhi booda odoo sittin dhufne jechuudha baramma la'allakum turhamuun rahmata godhamtanii hoggaa isaaniin jaame a'raduu jechuun garagalan jawaabni idaadhaani gatamee jaanimma ayyada وإذا قيل لهم وقا إسانين جامع اتقوا جيشون صدادا ما بين أيديكم وان فولدريتي سنيتي فيه وان قنا آخرت التكيدين تنيفي وما خلفكم جيشون تا الدنيا رت خيس جرتن تنا صدادا وقا إسانين جامع لعلكم ترحمون الرحمة قدمتني يو تقوان جرات صدان جرانان رحمة ركتني وقا جامين أعرضوا جيشودا غرقلا دبيتنا تنهجة أشمال لفرديسني برقوتني مال الرابين أعرضوا ديرو معرضين جيشوتا آيات عنو خيستم وما تأتيهم وايسان التندفتو من آية جيشون ملتون دنديتي ربي وايسان التندفتو دوغا من آية جيشون ملتون تكالين التندفتو جي منين نكراتياك أنا في رسينتي عموما خنتي جان إلا ملتولي هندولي كبي تكلين تاتو تندفتو من آيات ربي جيشون ملتولي دنديتي ربي سانيرا تكاو تندفتو دفتيو إلا كانوا عنا معرضين إسيرا غرغلا ملين تاني إنو منفودة يوكيو من آيات جيشون غرسي من آيات ربهم غرسوت ربي سانيرا تاتي واتندفتو إلا كانوا عنا معرضين غرسة سانيرا غرغلا ملين تاني أمة غرسة فدتو ميتي هم فدن جيشورا آيات جيشو خن آيات القرآن جتيس فسروا دنديسا قل وان باين فسر مما وإذا قيل لهم وقايتان جاء مما في جرى مشرك توتا خنا أنفقوا خندا مما رزقكم الله والربين سني خندا وقايتان جاء قال الذين كفروا والركفرة النجاني للذين آمنوا يجوا والرامنين أنطعموا وقا والرامنين مبو خندا ربي سني خنتي مسكين غرغارا وقا جانين أنطعموا يجوا سنتني ناچف ناجان من لو يشاء الله نما ربينو يوفده أطعمه إسا ناچسو خان ربينو جبت ديسه نوتي مشي يا ربي جل ديمنا ملي واني سنم تنتنن تغينيو جان سنيفو ربينو جبت دوركته ايغا ربينو إسان دوركته نوتي مال غدو تخننا نما ربينو دوركته تخنون مشي يا ربي ديدو تاتي هنتاتو جان سنيفو نمني دتبا ونيني رغا غدتو مالي مشي أمتنا وقع مشي أمتنا فيقا ولا قدرني رغا غدتون تاو جانينما قدرتما أمن تمالي وان جل ديمتو متيجو دا قدرني جراچو أمنو قبدا مشي آن جراچو فرچو قبدا سنيفو أتمالي في سلان نيو جانين ربو ما نانين فديني تنما ديبي سامي تخجيبا ماليف تنامي توانيني جل ديمو تيججمي
rabbi isaanin fedhini maalirraa beekuu danda'amma inni rabbiin quraana buusee kitaaba buusee waa meeqatti himamte ergamaas ergee haa nyaataas rabbiin naan hin fedhini jee maan teenye duuba eega nyaata inuma nyaate ibaadaa rabbii hoo maadi daree tanaas rabbiin naan hin fedhini jee harka maratee maan teenye maas saniifuu tattaafachuu qaba kuni dirqama nurra kaa'amimma وإذا قيل لهم قائتان جامه أنفقوا مما رزقكم الله والربي لسني خن الراقين ندا قال الذين كفروا والركب رسول نجا للذين آمنوا والرامنين أنو تيمو يجون سنيناتي ناجايا هنياتي فنو استفاما ننكاري جيدا يجودا ملو يشاء الله نما ربينو أصوفده أطعمه يجون سنياتي سو ربينو نفدينيني إيسي إن أنتم جتون سنوانتان يا مؤمن توتا إلا في ضلال مبين جلنوا مقدا خيزة ملينتان إسن ما جلنوا مخيزة جيرتني فإن ربي جلن ديمتني سنيفون مربينو جبير أوركة مال قدو تخنانون جتا إن أنتم كن جتش مسانيتي أيوة قال الذين كفروا ورما كفر يو جنة أكنا فسر يو جتش ربي تخجنو تاتمو إن أنتم جتون إتي وانتان يا جرى كافر توتا يا وركنا جتان جتشم إلا في ضلال مبين جتون جل مزاهرة خيست ملينتان وقمان جلتني جلتني خوانا كنا خنا دبتن أقل مان تيسنتون أكمنت والغرغارو تنا إسن أوركته نمر كيتوكو غرغارون هاي دوب ربينو تنكنني أمالين قدود أغرغارا جاماري إنجاموني كناتي جلين مقدا خيس جرتني ويقولون نجانا ماسي متى هذا الوعد بالم نمانكو يوم جامي قيومان قياما خان سنجتن كن عذاباتي إسن بؤوتا خنمان سنجتن كن يومي إن كنتم صادقين يوقدوا دبتن تاتن نخي جلدني لا تنخيزتو دبين تيسن دقامتي عذاب سنجتني سوان أقره قيامان سنمتنيس دوريز أسس قياما مجرتني warri isin duraatis numa hima waa takka nama du'ee ka'een agarree qiyaamaan hin jirtu je'an naam yoo feete akkasitti oofuu dandeessa yoo feete immoo rabbumaatu isaan marra deebisuufu in antum je'eeni lachuuttuu deemuu dandeenyaa jedhan shariin garuu immoo zaahira hoggaa laalle jechuu isaanii fakkaatti jechuma isaanii san rabbiin riippoortii godhee nutti himeeya ما ينظرون يجون إسان كن إيجان جري كان جوكم كافرتون كن إيمان ثانيتين إلا صيحة واحدة أفو في جري تكمل إيجو تنجرنج نعم جري نفوفهم إسان كان لفرافيتي تأخذهم جتون إسان نك أبدي أفو في جري سن وهم يخصمون على إسان مقالا خيسا والفلمنين أبورا نابوسي إتنائي دي نائي بسجئت موضوع إسانا كان ورطنوتو يا مانتي توتيسي نعم نورمالي جروما نورمالي أدو إسان جراتنوتو جيشما أقوم ورى برا قبين قرأت تتاتي أقوم ماتيس ناني قبي لداسا بشان التقل ورا بيتما مرقي هروس الرئيسي في دي بي لدا وبافس الجروتي يا مانتي ترتوتيسي إساني سراكو فانقامل دنگدت تتاتي san eegu jiran isaanii qiyaamaan hogga dhuftu waynam tokkollee fooyimamti akkanumatti taati jeemma rabbiin maa yanduruunaan isaan kun hin eegan imaana isaaniitiin illaa sayhatan waa'izatan afuufii garrii malee taakuzuhum jechuun isaan qabuuf teessiseen sun wahum yakhisimuun haala isaan wal falmaniin wal afaan deddeeffataniin jechuudha eemma magaalaa keeysa yookiin mana murtiiti bakka hedduuga فلا يستطيعون جتون دندن إيجا قيامان تاتي بودا توصية جتون دامتشو لين دندين إينيو دامتنيو هند ولين قبل دبيني ولا إلى أهلهم يرجعون جماسيس ولا إلى أهلهم قروا الرسانيتيس يرجعون ديبون دندين هنو أكنا قياماني مال قدو تتاني إسي إيجا نيمان ثانيتين إيه قيام من سنوانو تفتوش بودا أمنا ميجي كان كمتها إنما نجيش مابر ونفق في الصور قري خيسان أفوفم مركني تو بيتي صوفي فاستن سيداني رادوبة جنم نفق أني أفوفم غنا جيش فولا دور مويتيني قرومو أركموني سي مركني وانتاتي نفق مربين
في الصور يجون قري خيس قياك أماني أفوفما فإذا هم يسيروسا من الأجداث قبري إساني را إلى ربهم قر ربي سانيتي دوغا إلى ربهم قر ربي سانيتي ينسلون يجون أوريان جيشودا ينسلون يجون يسرعون أوريهان يوخيو بحن جيشودا فولدري ربي سانيت أبجودا بجيشا قبري رابهاني أوريهاني دوبو غابان كان قالوا نجان يا ويلنا ويوانو تبني ويبديتي نمان باسنا نمان نخاسي من مرقدنا جيشون شلميتي نراجانا مرقد جيشون بوتا كيسا خينياسا بوتا سلانو تشلم سنسا يرو غباب دو تو غرسيسو مرقد جانا ملا من مرقدنا جيشون بوتا كيسا بوتا الريبا خينياسا نرا نيون نخاسي مصدر ميميجيدا مرقدي كن ايوه gocha saanii san irratti dubbifamuu danda'e hirriba jechuus dandeenya min marqadinaan bootaa hirribaatti jechuu dandeenya majlis jechuunu teessuma jechuus akka jedhamee fassaramu bootaa teessumaatti akka jennumma min marqadinaa jechuun ciisa keenyarraa hirriba keenyarraa eenyumaan nu kaase shilimii teenyarraa yookiin bootaa nuti itti shilimsine san bakka nuti rafne qabrii sanirraa eenyuun nu kaase deebi'aniiti ifuma haadaa jechuun kuni ما وعدنا الله جدو تنتم وقفي ترج على جلا ولتن أوفني أدفسر يجودا يو ولتن أوفتمو من مرقدنا هذا يجودهم تم شيسا خينيا خنرا يجودا إنيو نخاس بوتا شيسا خينيا أدران رفات الرخنرا يجودا أكسر أددابو الرقاريدا هذا خوني ما وعدنا الله جرر ديسي والربين بالمن وقود إساني وصدق المرسلون أن إرجمتوني أوجد بتني دانو دبيسون أوجوما كن أوجدك أمان تاتي كوجا لفاخان أكنا جاني تقوم صوتا أني جرومو يروني تدبرتي تماتون ما فيدو في هذا كن ما وعدنا الله والربين بالما نوجده جتة خنا خجو إسان ملفاخا خناتو جايان يوخيو eenyu ja'a jara mu'mintootaatiitu ja'aani warri ju'us jira malaayikotaa ja'aani warri ju'us jira kun immoo jechuma isaanii yoo goone irra mul'ataadhamma aha dubbii turra hammaate laa wanni hoggaa isaa barra hammaate taquutte san seerraan fachiifti kasimi ati egaa yuunivarsiitii dhufte booda fatanaa maatirikii fi intiransii fi jinni san hunda irraanfatteeti takkanaa fatanummaan akkanaatu hin jirtu jechaan turre himmaati mee yaadadhu kasi ministeera hunda inuma umaa fi bii fi sii faa eeggattu essii faaf irraa eeydu bootu waa fatanaa mi'oomo biraati jette laamma saniifuu dubbii walirra hammaachaa deemte jechuudha fatanaan maatirikii fi meemma fakkeenyaaf kutaa saddeeti takkaa mitimma saniifuu walirra dubbii waan jabaachaa deemtuuf ta qabrii keessaa san duruu irraanfatan qubaa'uun qabanii sun akkuma hirriibaatti isaanii fudhatamtee dhumteemi naam wasadaqal mursaluuna jechuun ergamtoonni dhuganu dubbatanii nuu balleeyse in kaanat jechuun maa jechuudha iniin tun naafiyaadha maa kaanat jechuun hin taane in kaanat jechuun hin taane خينسي ثاني سن إلا صيحة واحدة أفوف مجري تكقفا جاي جابرين مالا وان إرتو متي وان بدو سي متي ما إن كانت يجون خون ثاني سن من بعثنا جنلا درانو إن كانت يجون وان ثاني إلا صيحة واحدة أفوف جري تكمل ثاني فإذا هم جتوا يروق نيسان جميع هندمان ثانيتو لدينا محضرون نبر في دمن hundi isaanii tokko nafu kabadee hafu jiru jaaninuma kadhabamee ciin qabrii keessatti hafu kabadee ciin baafatee maasii kutu silaa kutee oo eeysa deema dhiiroo garri deemuun jirtu hundi isaaniitu akka jirutti nu bira dhufanii muhdaruunaan fidamoo jaabar waan biraa ta isaan fiddu jira jechuudha bar malaayikaa duubarra jira waa meeqaantamii ta isaan ariitu jira saniifuu baquma tanaati akkasi dirree dhufuu ta'anii falyawma jechuun rabbiin akkana jaanichi booda bakka falyawma jechuun arraan tana
يقال لهم إسان إني جامتشتي فاليوم أرانتنا لا تظلم نفس لبون تكلين الميد أمتو شيئا جتون تقول لي واتكلين ميد أمتو جي لا تظلم جتون هن إرفمتو نفس اللبون تكلين شيئا جتون واتكلين وانو جترا هن إرفمتو تخيري وجته خيري سيدا سنركت إنماو دبلركت جودا هم ميد أمتو فهمتو وجته همتو إسين وجتين gubbarraan finneetti ni daanu wooma isaan keessa harka qaban malee kabiraa hujuma isaanii malee ta'e isaanii galata galfamtu hin jirtu walaa tujzoona gajjabeeyse maas kunu walaa tujzoona waa galatan galfamtan illaa maa kuntum ta'maluuna wooma hojjettan malee hujuma teeysan qofa akkanaa je'amaani kara rabbiitii jechuudha amma kuni kaafirtoota na'am inna asaabal jannati warri jannata ammoo اليوم جتون قياسا دوغا قيا قياما سن جتورا في شغل جتون هجي خيستي فاكهون جتون سان كانانيودا مالو مديرو شغل ما نسانغا واوند دوران دبر فتاني تن ايغانا إساني مغانا وجين بيزي إسان غوتوتون إيساد افتديرو هجين اتقانا ينتون waa hujii cinqiitii miti ma hujii daranuu bashannanaati jechuudha isin tummaale yoo jenne wooma fedhanuun darkatanii nyaachumaa fi dhuguu fi waan adda addaatti shaakalan umuuma godhii dhiisi kun ammoo maal jeen bikrummaa adeemsisuudha jemma hoggaamma ka'ee deemsise hoggaa xiqqoo dhaabbate duruu deebite akkasitti isuma tana oofuu jechuudha yeroo hunda isaaniif haara'uma jechuu bakka wanti في شغل جتون شغلي هجي خيستي فاكهون جمدو دجي هجي سان جمتشيفتو جرا جتشودا سنيفو نمني يوكنت أسيتو مجلجي تاولي ديكشو جمتشون انجرتو واني جرا جرتي جتشودا ديمانيتي واميك داوتني ولد فني أماسي واميك هاسواني tamma hujii jennutun hujii ka addunyaa talafaqootu tamaaree godhuu tana kana sitti hin fakkaatin amma garuu immoo gabartichichi dhaqeeniin qotadha je'ee loluus jira jedhan kaasirratti harqoota fudhatee fiigaa ooluu bare yaa rabbi ana akkanatti taa'aa ooluun fedhuuti hujii harka kiyyaatiitu irra na jaalachiisaa jennaan jarrummaan saabotaa tokkoof leeyyan akkanaa kun warra madiinaa ta'uun dhabuu gabartichi dhiibu kun jedhan namuu gabaruma beekuun fasarachuu danda'a duba qotuu barbaadde haya deemi kun ochiingalla kharaagad achiingadoo miraasa si baasee qotadhu jeeni hoggaa inni qote hoggusuma wanni inni qote hunda geeyti hoggusuma oomishee maatiif fidee karaarra guurayyan bakka kaa'u dhabee karaa cufee kaaftamuun kaaftu bo'atimma egaa wanti waa takka addunyaatii miti inni bargana tumee maatiif gootaran naqee waa meeqa godhee gana warra hundatti hiruu deema baramma warrummaanu yoo wajjitaa olina tuffattii jeeti mana taa'aa ooluu hin danda'uudhamma namuu waan fedhin hirkataadhamma bakka yoo chakkaluu feetes uuma hojii takka waan feeten markatta jechuudha sheetii tokko maal jemmoo kanaafuu nu karaayisa tokko caatii qamaa inni ijaa barree kanamma caatii bareedaa fidatee aanan ammaatiin sukkaratti godhee as kaayatee kanatti galfatee caatii kana qabee irratti hogguta akka galliqimsee jannannummaan jaan sunoo yoo caatii kana qabaachuu baatte inuman tolchu hin dhabamoo kam jeeyyu oonis ka tijaaraa fedhu beeytee dhufee sheeka gaafate sheeka jeen jannanni sun tijaaraan jannata keessa jirtu jennaani yoo jiraachallee qabsiifachuuf azaaba dhayxee chumaanichi akka kaniifuu wanni kun ofii gaarii miti irraa dhiisii jeeni jedhamu hum jechuun isaanii fi waazwaajuhum jeequn olaa fide shughulii san ifa baasuudhaaf hum jechuun isaanii fi waazwaajuhum warri isaaniitiis fi wilaalin jechuun gaaddisa keessa ta'an je guyyaa san aduun hin jirtu gaaddisuma qofa jechuudha amala qorrin jiru hoo'in jiru yeroo kondiishinni isaa bakka wal qixxaatee jira qilleensuu bareedaa jechuudha fi wilaalin jechuun gaaddisa jala tahanii على الأرائك يجون سريرة الثاني متكئون يجون على الأرائك يجون سريرتي
muttaki'uuna jechuun ciqilfatan irkatan jechuudha. Saniifuu hunoo teessuma maqaa dubbiini waa takka istiraahaa malee rakkinni kaasee kun hin jiru jechuudha. Jaldeessaa ooyiruu na jalaa fixeen meeshaa kiyya ka daldalaa karan na duraa qabameen qotorbaan diimaaree narraa fuutee wanni jaan takka inumaa hin jirtu bakki silaa jiraachuu toltu achuma. Lahum jechuun isaanii taadha fi jannata keessatti faakiyatun jechuun ashiitaan isaanii taatuudha. Walahum jechuun isaanii taadha maa yadda'uun wanni isaan barbaadan hundi jechuudha. inumaa maa laa aynun ra'at walaa udhunun sami'at walaa khaxara alaa qalbi bashariin jee rabbiin hadiisul qudsi keessatti jechuudha. A'adattu li'ibaadiya as-saalihiina je gabrootan kiyya warra addunyaa irratti toltu hojjetaniif qopheesseetiin jira. maa laa aynun ra'at jechuun waan ijji takkaan arkin waan gurri takkaan dhagayin walaa khaxara alaa qalbi bashariin wooma takkaa qalbii ilma namaarran dhufin way woomachi jiru way saniifuu hojjedhaa gizeenii waan san harkachuuf akkanan lafan teeysuu awwo jannata haasoo jirraa baddiree qiyaamaa keessaa kunne ba inna asaabal jannati lyawma fi shughulin bar asaabal jannaa jenneeti jara jannatatti ol naqneeti bar hum wa azwaajum jennee haasoo jirraa bar amma bakirraa haasoo jirruunu addunyaa keessa haasoo jirra bar amma kasimi asichitti dubbii gamasitti cilaallee haasoo jirra ati dirree qiyaamaa keessatti wanni tun dhiyaattii fi jechuu deemta dirree qiyaamaa keessa wanni kanaa jirti namuu urkaa buufatee eeyyuwa dalgartee dhiiroo fatanaa dabre moo niin dabra moo ani kun dhiiroo 50 fida moo 50 gadi moo wanni juu takka lubbuu keessa siyaati jechuudha. Cinqii adda addaatu jira tun dirree qiyaamaatii miti. takka nabiyyallaahi nuux sanfaa'u eeysa darbeeti hum isaanii fi waazwaajuu majemma saniifuu waazwaajuu sanuma addunyaa qofa jechuu sii galee mooti kanammaa fudhatee dubbii kana gabaabsitaa waa meeqaa jirachi keessaa kanama eeggatu jirtu guyyaa iidaa hunda gaddeemtee takkana gallaaltu yoggaa haati manaa abbaa manaa rakkifte dhiisi inni nuu keessummaa amma nu bira dhufuu ta'a nu duraan cinqinii dhiisi warra ji'u jira bar Hural ayni jaanii jari tokko jara babbarii tokko jireechu gana wal barra malee maduran barree lahum jechuun isaanii taatuudha jeenumaa fiihaa jannata keessatti faakiyatuun kuduraaleen adda addaa jechuudha. Ashiitaan walahum isaanii taatuudha maa yadda'uun wanni isaan barbaadan hundi je inuu tana qofaan maasii salaamuun jemmas salaamuun jechuun nageenyi isaanii taadhachi keessatti qawlan jechuun dhuga yuqaalu jechuun ni ja'ama qawlan jecha ja'amumma inni qulla min rabbir rahiim rabbii namaa rahmata godhu sanirraa ja'amaani inni sun qawlaniin masdarun lifiilin maazuufin jechuudha masdara fiilii gatameeti salaamuniin kunoo maal dhiiroo lahum salaamun mubtada'un uzifa khabaruu jennamma lahum salaamun maal godhu saniif cinqinaa'u لومين دران دبره لوم جتون ثاني تا فيها جنة خيتي فاكهة عشيتان ثاني تا تودو لوم ثاني تا ما يدعون والنسان بربادا سلام جتون لومين كرم دران جلو ثاني سلام نجيني جتوم مبتدا لما فاتجين مغا نجيني ثاني تا هذا يوخي سلامتان ثاني تا تودجي قولا جتون حالا قدون تومو kana haala goonatti nuuf hin deemu saayibulaaliin maal ta'uu qaba jennimma maarifaa ta'uu qaba qawlanii haala jenneen fassarru waan irraa gatamee jira maal jenname qaala allaahu lahum dhaalika salaamunii san rabbiin isaanii ni ja'a qawlan jechuma dhuga'aa san jechu min rabbi rahiim rabbii isaanii rahmata godhe sanirraa wanni kun ja'amaani jeemmaga jecha rabbiiti jechuudha rabbumaatiitu salaamuun je'e isaanirra salaammata kabajaa rabbiin isaanii qabu hunoo salaamtaallee ergaafi je wamtaazul yawma adda bahaa ja'amaan immaasiital yawma jechuun har'aan tana gargar ayyuhal mujrimuun jechuu yaa warra badii hojjechaa turtan addunyaa keessatti gargar adda bahaa isaanuma uumaa adda baasa dhiiroo akkasii mitire wamtaazuu jechuun
achi bahaa isin muslimtoota keeysaa jechuudha. Al-yawma jechuun arraantana kanaatiitu isaaniin je'ama ayyuhal mujrimuun jechuun yaa warra badii hojjechaa turtan achi bahaa isin jara kanaa wajji taa'uuf hin toltanii je'ee rabbiin eegachi baase booda itti haasa'ummaas. Alam ahad ilaykum an isinitti hin dhaamne boo an gara keeysan himeen turreemma eeyyuu kun hundirree qiyamaatimma qawlii kam eeyyuu qawlii sanii wajji deemaan jiru namnummaan inni ja'amuun wayi tokkoodhe eeyyuu aliyoomaan bar guyyaa san jennee fasarre aliin aliitami alii bakkatti qoodamtu beeytaa aliin ahadiyya aadan zikriyyii fi aadan ziiniyyii fi aadan udurii qabde jechuudha. Al-yawmal ma'huuda jechu guyyaa beekamaa ta'e san jechuudha bar. Inna fa'abal jannati warri jannata al-yawma guyyaa san asitti haasa'u jira baramma. Addunyaa keessa jira kara biraatti harkaan kutin. Amma siis guyyuma san yuqaalu ni jaama jara kaafirtootaatiin wamtaazuu jechuun achi bahaa. Dhuga al-yawma jechuun guyyaa sani kana jaamaani baramma. Al-yawma arraan tan achi bahaa jaamaani. Al-yawmaan kun ammoo guyyaa san godhimma. Arraan tana ka'aati achi bahaa jaamaani ayyuhal mujrimuun. Yaa warra badii hojjechaa turtan achi bahaatu isaaniin ja'amuu taa'a. Alam ahad ilaykum ja'aman maasiis kun jecha rabbiitila. Ani isinitti hin dhaamneehi yaa banii aadama jechuun yaa ilmaan aadam. Allah ta'budu shayxaana shayxaanan gabbarinaa jechuu isinittin dhaamne'an innahu shayxaanni sun lakum isiniif aduwwun mubiin xilaata zaahiraati xilaata gudda diina keeysan ka zaahira mul'ataadha je'ee isinittin dhaamneehi wa an icbuduunii jeemmaasiisi wanitti dhaame tanammaa aniintu mufassiraa jedhaniinimma wa an icbuduunii na gabbaraa isiniin hin jenneemmaasiis kana isinittin dhaamneehi هذا صراط مستقيم نجبروا خناتيتو خرا ديريرادا خرا دبن قبن جئي سنتين دامني أكنا جأماني جيشودا ولقد ضل منكم والله دقمتي سنراني جلسي جبلا كثيرا جيشون قريباي جلسي جيرا أفلم تكونوا تعقلون أفيسن أكلين قبدني أنكنا يادني جي أدوين تيسن أكمتي سن جلسي odoon ani isinii himee jiru inni kun isinii diina keeysanii isin shawwadin silaa isinii dhaamuu baadhee dhugaa isin shawwaduu dandeemma saniifuu eegaan ani isinii dhaame isin nama aqliin qabne moo akkami aduwwiin teessan isin shawwaddiya haadhihii jaamaan himmaasiis kuunoogaa isiin tun jahannamu jechuun ibidda jahannami allatii isin sunuu kuntum tuu'aduun tani baallama godhamuu turtan san jechuudha. Tagaafa addunyaarra jirtan baallama godhamtan sanii ja'amaani guyyaa san islooha al-yawma arra isii seenaa ja'amaani islooha jechuun udkhuluuha isii seenaa ja'amaani bimaa kuntum takfuruuna waan kafartaniif addunyatti haqa keenya waan diddaniif ni'maa teenya hunda waan dhoysitaniif rabbummaa keenya hunda waan itti kafartanii turtaniif kunoo seenaatu isaaniin ja'ama. Al-yawma jeemmaas rabbiin al-yawma jechuun guyyaa san naqtimu jechuun ni hagoogna ni cufna je ala afwaahin jechuun afaan isaanii ni cufna hoggaa dubbiin isaan irra deebitee dhumtemmaa garagalanii salma jedhan jarrummaa mushriktootaa kunu wallaahi maa kunnaa mushrikiin nuti mushrikan turre lakkiinu durumaanuu ajaja kee fudhannee jirra je'anii didan hay amma duuba yoo ragaa isinif fide hoo eenyunu fidda ragaa nam tokko matuma keenya malee nuti hin qeeballu jaajan ilmi namaa akkasiiree haa eega kana taate isinumaan isin irratti ragaa godha al-yawma naqtimu jechuun ni cufna ala afwaahim afaan isaanii cufneeti wa tukallimuna nu dubbifti eydihim harki isaaniitis nu dubbifti badiisan wa tashaadu ragaa baati arjuluhum jechuun miilli isaaniitis ragaa baati بما كانوا يكسبون وانا الدنيا رت وجهتا ترون سيئة بدي الدنيا رت وجهتا حركة في من لساني وندرجا باتي هونو حركنيس ربي دبتيتي
rabbiin arrabatti godhee jechuudha. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in hoggaa inni as garagaleemma samaaliitiin maaliif na jalaa garagaltan wal mari'anneen turre maa kana nu gootan ani isinii jechaan ibidda meeqa gubbaan dabree rakkachuu jira isin ammoo deebitanii na harkaa dubbii diida maali hoggaa ilmi namaa kun je'eeni arrabni hoggaa je'eeni antaqana Allahu rabbumaan nu dubbise gaa alladhi antaqa kulla shay'in hawaa hunda dubbise santu nu dubbise humaa dubbanne wanni feete sunaa taatuwi akkasitti kun rabbiin isaanuma isaanirra ragaa godhee qaamuma isaaniitiin iqraa kitaabaka kafaa binafsikal yawma alayka asiibaas jaamaanii bar hoo galmeete ta malaayikichi barreeyse kanaas ni didammaatis ilmi namaa inni kun malaammaltummaan irratti hojjetee ani hin dalayne waan kana maali haadhal kitaabi laa yugaadiru saqiiratan walaa kabiiratan illaa ahsaaha maali galmummaan akkana xiqqoos taatee guddoos taatee hojii takkallee tanan biltuun qabdu maali badiin teenya takka nafni asumarra jirti saniifuu isii tana fudhachuurra haaduu irra jira je'ee hoggaa ilmi namaa haadiinsa deebi'e rabbiin afaan isaanii cufaa bimaa kaanuu yaksibuuna waan isaan hojjetan sanii ragaa baati miilli isaanii walow nashaa'u jeemma rabbiin gaa nuti baro doofeene addunyuma tanarrattuu jechuudha laxamasnaa jechuun silaa nuti ni haqna alaa a'yunihim jechuun ija isaanii tana haqna je ijuma isaanii tanaa'u cufna jechuudha qamsii jechuun maalime ijuma tana dhabamsiisuu jechuun laxamasnaa jechuun ni baysina alaa a'yunihim ija isaaniiti jaamsina duuba maal taarree amma silaa addunyuma tanarrattuu ija isaanii san jaamsina hucciifne jechuudha fastabaqu siraata jechuun karatti wal dorgomanii fa'annaa yusiruunaan eeysaa karaa harkan hoggaasan akkanatti fassaramee jira saniifuu silaa nuti ijuma isaanii tan isaanitti fayyadamaa jiran tana eeysaa haqnaa takka hoo maal je'aan walow nashaa'u nuti odoo feene laxamasnaa jechuun ni haqna aayunahum jechuun ija isaanii taaqa arkuu didde tana haqneeti irraa haqneeti jechuun mala ballina san jaamummaa siisan irraa haqneeti akka gartu goonee fi fastabaqu siraata je karaa haqaa kanatti wal dorgoman jechuu bakka jarummaan kunu deebi'anii garuu immoo qaceeluu isaanii hin feene jechuu taa'u hoggasamma qamasnaan jaamsu odoon ta'in arra maali irraa haqee waan arkuu dide san gartee gubbaarraa dandisan xurii san irraa baasee jechuu gurraachomina haqadda baafachuu wallaale san irraa kuchiisee achi booda akka haqa harkan godhe fastabaqu siraata karaa haqaatti wal dorgomanii fa'annaa yubsiruun je duuba amma silaa isaa harkarree nutuun feene jeebar irra dhiifne ijji isaanii akkuma diliin isaanii hagoogde sanitti bakka saniifuu humaa arkuu fi didde ija keeysaatiin mootuun fa'annaa yubsiruunaan eeysaa haqa harkarree irraa naqneefi nuti ija sanin qulqulleeysinee fi eeysaa deebi'anii haqa arkuu danda'anii hin arkanii akkanumatti akhirat deeman walow nashaa'u nuti odoo feene lamasaknaahum jemmas silaa nuti isaan ni jijjiirra alaa makaanatiim jechuun battalumatti je bakkuma isaan jiran sanitti jechuudha makaanaa fi makaanatii wal adda jedhan makaana jechuun bootaa bal'aan isaa makaanatiin ammoo ispeesifikaalii bootuma isaan dhaabbatan san odoo gar tokkon sochoone achumatti isaan jijjiirree uumaa biraatti deebifna jaldee isaa fi harkarrootti isaan jijjiirraa beekaa dhiifne famastaxaa'uu jechuun hin danda'an achi booda eeguu nuti jijjiirre dhagaafaat deebisa warra biyyoo fedhe na'am gufuufaatti isaan deebisa yoo fedhe famastaxaa'uu hin danda'an eega nuti jijjiirre booda mudiyyan jechuun bakka sanirraa ka'anii if dura deemuu hin danda'an walaa yarji'uun bakka irraa dhufanittis if duuba deebi'uu hin danda'an kanuma kanaas irratti hojjechuu dandeenyu raamatumaa keenyaaf jecha dhiifne waman nu'ammirru jijjiirama guddaa immoo irra fidaa jirra jeemmoo kanuma akkanaa waman nu'ammirru nuti nama umree isa dheereysine nama addunyaa tana gubbaa yeroo dheeraa jiraachifne nu nakkisuu jechuun isa gadi cabsina je fil khalqi jechuun uumuma isaa tana keessatti isa gadi cabsina
nama duraan diriiraa deemu kanaatu dulloomee labbad deebi'a jechuudha. Kasimi duraan akkana diriiru kun hokkoo tahee kana ta'a jechuudha. Yoo nu nakkisuu jechuun isa faalleessina. Fil khalqi uumaa keessatti faallaa goona je. Duraan jabaa ture ni laaffisna. Duraan bareedaa ture ni fokkifna. Duraan ammoo diriiraa ture labba cabsina. Duraan ammoo beekaa ture wallaala deebifna. Saniifuu ayata biraatiin fassarree kana godhuu dandeenya. Deebifna faallaa godhi moggaa kan gaa. Akkas goona kunoo jijjiirama guddaa kana irratti hojjechuu dandeenya addunyaa nutiin akkana godhu kun isaan kan akkamitti uumaa biraa jijjiiruu dadhabna jemma. Naam ni danda'e rabbiini nutiin duubaree kanatti jijjiirama guddaa kanarra fidu isaanii du'ee biyyee ta'e san akkamitti kaasuu dadhabna. Afalaa yaaqiluun afi hanqana isaan aqliin qabanii hiyyaaddu aqliin isaanii. Rabbiin ammaa'uu qaama isaanii irra jijjiirama baay'ee kana fidu booda akkamitti isaan kaasuu dadhaba. Tanamaatti amanuu didan. Wama allamnaahu jechuun nuti ergamaa ta'u waan barsiifne. Ash'ira jechuun walaloon barsiifne jee bakka. Ergamaan walaloon beeku akkuma barreessuus hin beekne san. Akkuma dubbisuus hin beekne san. Kunis hikmaa keessa jira jechuudha. Wama allamnaahu nuti waa ergamaan barsiifne. Ash'ira jechuun walaloo isan barsiifne. Hikmaa fi silaawa inni nama walaloo baasu ta'e nama walaloo beekoodoo ta'e isaa baafatee ja'aniin jechuudha. Silaa nama waa barreessu ta'e maasii barreeffatee ja'aniin kunis wamaa yanbagii lahu je erga umarraa'uu walaloon hin fakkaatu jeenuma. Saniifuu quraanaan akkamitti walaloo jettanii isaanoo akkamiin wallisaa jettayya. Amma duuba ergamaa walaloolee takatan juun qabuure ibbiraa baafateen ju'uu jaan. Kanamni jeefaa ni ja'a sanumaa'u bakka faa wal jijjiiree ja'a sanumaa'u maasiis harakaa faatti godhee akka abbichitti ijee san dhiisee akka biraa faatti ja'a jechuudha. Sanumaa'u garii haratti mura ja'an amma. Naam ergamaa walaluma tanaa duuba fedhaa dhiiroo. Wamaa yanbagii lahu walaloon ergamumarraa fakkaatu jeenuma. Amma duuba walaloo takatan ergamaan ju'u. Kanamni isa dura jeefaa irra deebi'ee jechuun jira. Ayyo Aishaa radiyallahu anha rabbi sirraa jaalatu ergamaan akkami walaloo ni jaalataa jennaan inumaa hin jaalatu jetti. Wamaa yanbagii lahu jee kun rabbiin nuyi isarraan fakkaatu jeeni hin jaalatu. Saniifuu wanni inni fedhu maali? Qur'aana jechuu. Amma walalootu waan malee jechuu odoon ta'in jaraa waa ja'aani jechuudha. Waa hedduu ja'aniin uummanni ألنت إلا أسبوعين دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي جئ جرم إرجمان تنا فنيز دوبا ولمت دفته جانين دبمات أدو ديمتو أقوم قرآن وقاد دبتم إلى لما امتسا والفكاتة المشحون جئ ما يركبون إلى حين ترحمون هنو كانت ديمون كن أقوم قرآن ولد دفخانا قرآن نمو ولا لوجتني وان بران سيننا ergamaan raayis akkasuma taate malee isin sun walaloo jechuuf hin jenne azda'u kalimatin qaala al-arabu kalimatu labiidin je ergamaan irra dhugaan jecha arabni isii dubbatte kalimatu labiidin je jecha labiidi maal jenni ala kullu shay'in ma khala Allah baatilu jeetuma chuma dhaabachii hunguunne duuba walaloo maasiif faghfir lil ansaari wal muhaajira gaafa masgida jaaran faa ergamaan masgida Madiinaa odoo jaaru jiranii hunoo walaloo san akka geeraraatti ja'an jechuudha. Saniifuu Khaliil ibn Ahmad maal je baay'ee waa'ee walaloo qorata suni rajazi je. Rajaz ammoo walaloo raayii miti je'ee dide jechuu bakka inni. Rajaz jechuun maali? Irtijaaza jechuun waan namni hoggaa hojii hojjetu dubbatu jechuudha. Geerarsa. Geerarsi walaloo miti. Kuni akkuma warra aruudaatu walaloo keessan galuu. Saniifuu ergamaa walaloo baaseen jiru ta walaloo fakkaatulleen jechumaatu umarra wal fakkaate. Amma duuba walaloon tun mataa isiin akkami? Inna min ash-shi'ri la hikmatan je ergamaan alayhi salatu wassalaami walaloorraa ta hikmaa qabduu jira je bakka ta ergaa bareedduu dabarsituu jira. Hadiisa Imaamu Shaafiin gabaasa tokko keessatti maasiisi ashiru kalaamuun shi'riin kalaama je haasa'uma
faasanu wasanu waqabihu qabihun je bareedaan isaati bareedumaa fokkataanis fokkatuma saniifuu dhuga walalooniis akka isiin ergaa isii keessa jirtuutiin wal dhabuu dandeeysi. Naam ammoo adii tokko keessatti la'ayyamtalee joofu ahadikum qayhan je keeysi tokko keeysanii malaa guutamuutu walaloo guutamuurra caala je bakka walaloon garaa isin guutuurra bakka keeysan kun madaawee malatti deebu'uutu irra caala. Kun immoo nama walaloo mokorame halkanii guyyaa bakka deemutti walaluma jijjiidha du'aayin kadhadha juus walalo wahin dubbadha juu walalo wanni hundinuu walaloo malee waan takka isan jaalachiisu achi garagalee immoo quraanaan dubbisu jaan namni kas ta'e kun immoo walaloon quraanaa fi hadiisa barachuurraa si dhoorkinaan haasawni quraanaa fi hadiisaa sitti bareeduu dinnaan walaluma malee jechuudha. Dhuga yeroo kas taate kun hin barbaachisu bakka shari'aan dilas hin jaalattu hin ta'u garuu immoo walaloon ergaa baay'ee dabarsuu hin jira. Ergamaan Hassaan ibnu Saabit namticha ja'amu sahabaadha jechuudha radiyallahu anhu rabbi isarraa jaalatu jara mushriktootatiin hoggaa walitti dhufan hoggaa jarri arrabse aboo Hassaan nurraa deebisi jaani jan wa jibriilu ma'aka jibriil si wajjaa jiraatu ergamaan nam tokkollee numaa takka kanan jennee jan saniifuu bakka guddaa qabdii jan walaloon amma kaafiraan firraa deebisuu keessatti ergaa guddoo waan dabarsituuf humaa walaloo arrabsuutti hin jiru nuti garuu immoo walaloon badduun jirti tashirkii qabdu yoo taate tammaasis jaalala dabarsitu yooniisi taate sirrii miti jechuudha. Walaloon akkamma uummanni jaalala dhiiraa fi dubartoota shamarranii fi dargaggeessa walittiin harkisutuun sirrii miti jechuudha. Takka isa walalo jennee dhageetuun qabnu walaloon kilaasikaalaan guutamte maasis tawaatti tumanii darsa baay'ee moggaarra oofantuun anaashiidaa barri jedhanii maqaa bareechanii tanuma jala mataa qabatee wana dhageeffatama. Assalaamu alaykum meetun fawwaa walaloo deebisan qabdi. Assalaamu alaykum jee tanatti maasii darsatuma sun sirrii miti jechuudha. Akkasiin seenu waan wajji dhufe santu balleessee jechuudha. Assalaamu alaykum namtuu miti waan inni maddiirra oofu san duffi inni itti dha'u san firaara inni wanta inni itti dha'u santu isii sana balleessee. Naam walaloon amma ergamaarraan fakkaatu bakka in huwa jechuun quraanni kun waan taane illaa zikrun jechuudha. Illaa zikruniin gorsa malee taane wa qur'aanun mubiinun qara'amaa dirree taa'u malee taane jechuudha. Wooma dubbifamu tokko malee inni kun naam qur'aana zaahiraati malee walaloo miti. Wama allamnaa shi'ra wamaan bagii lahu in huwa wanni nuti isa barsiifne kun waan biraatii miti je. Illaa zikrun jechuun gorsaa fi wa qur'aanun mubiinun qur'aana mul'ataa ta'e malee waan biraatii miti jemma. Maaliif qur'aana kana barsiise dhiiroo rabbiin liyunzira jechuun akka sodaachisuufi man kaana hayyan nama lubbuu hin jiru akka sodaachisuuf nama du'urra qara'uufi miti maasii qur'aanni kadhusa kaayyoon isaa ha du'e wayii duraanuu yotti dalagate haa deemu maal godhu qabriirra teenyee qaraana maal godhu masgida wali qabamnee nama du'ee fi qur'aana qaraanee maaree dabarsina hadiyyaa goona adeynaa lahu sawaabal qur'aan هدينا له ثواب التهليل هدينا له ثواب التسبيح يا فون كوفي أزيتاي إني فوليه تكن وتابر يو فون سالي تفيدو باتن جو مثلا غاف مثلا دلو كوفيتي أكاد قرأت دلقة جرمالي إني قرين نموجي رخ قرآن درات دريلا سنتي تاو قرآن مولي ربوريتا تفني مالك عن الرابطان قرآن ميك أجرا يعني صدومني لفجرا خجوزة تقوتي جرا خجوزة لماتي جرا خسديتي جرا جا كذيني ولدتي والنجانيتي ميدو بجوزة تقو ميكا ناغور غرتما كرشي تين سي غرغورا جاماسيس هكذي ما شلنجي ما نانغو نري لكي شلنجي مي كرشي مكرشي ايغا غرغورتو نرانا في ما قومتين غرغورا نمو كرشي تاي غرغورا صدومو غوتو كرشي صدومي دفني رابطان ميلال تما جچودا تما سودا مليتون أكمل نمني تاي قرآن غرغورو بار لفظ متني ثنا غرغورة تلتم فكاتين أما دران في أي جرجة ثواب غرغورة بر ثواب خنا فرته غابكتي فرته يساب بيخا نمتشيني مكاي صدوم كفالة في ثواب فرته مانا غلبكا أي نيوفير غودي ماما نمدو أي فرجا ورق أبري جروفي أكاسيت ماسك جنا نمولي كبه قرآن اللي ختمه جرا خنوره فنتنا مسجد لك أي بيته سنيفو سنمرة ختمي غدا
wali qabamanii ammaasis wilii waan biraa eeggatanii taanii doorii godhanii kana ergan ammaasi way saniifuu tuni quraanaan nyaachuu sani malee tun sirrii miti iqra'uu alaa mawtaakum yaasiin kajuu sun da'iifa jaan sunillee yoo ta'e ammaasi mawtaakumiin muftadar jechuu malee yoo sanada isaa kana wayyeeysanii xiqqisha wali suphanii fooyyeeysan akki jaaniin oggusmaa muftadar haa lubbuun keessaa bahuu deemtu jechuudha maali wanni irra qaraaniif du'a sana laaffisaa fi jechuudha malee eega inni du'e booda irra qaraata jechuu miti oggusmaa garuu mootummaa qabaadiisni naam gaafii aboo gaafii sanarraa dubbeessinatti himta hanqasuu gadiin deemumoo jarri moo man kaana hayyanis walumaan gurguratu jiran isaan wali qabaniituma kanaas gurguratanii waa hayyaniif jinni irra kaayatanii liyunzira jechuun akka sodaachisuu fi man kaana jechuun nama ta'e hayyan ka lubbuun jiru jechuudha kana jechuun hayyiin kun takkaayeese hayyi jechuun mu'mina jechuudha akka mu'mina sodaachisuu fi wayahiqqal qawlu jechuun akka jechi keenya mirkanaa'uu fi alal kaafiriin warra qur'aan akka fedhetti jechuudha sanitti akka jechi keenya mirkanaa'u la'amla'anna jahannama minal jinnati والناس أجمعين سنكت مركنا في جاية أولم يروا تجري كافر توتا خلين أجريجي أنا خلقنا لهم نتسان إذنهم مما عملت أيدينا ومارك خين يطول ترى أنا عامن جتهم بيلداني أمني في مما تنما مزدريا أقولهم من عملي أيدينا جتشورا هجو مارك خين يرى أنا عامن جتهم بيلدات الجنيه في جمع حركات خين يغنامتي harka isaan malu sani jechuudha hin jijjiiren ammoo quraana zaahira isaarra ayni sifaa hogga dhufte akkuma jirtu sani dabarsina malee nuti rabbiirran beeynu rabbiin bakka sana ni dogoggoree jechuu taate hoggaasanii awalam yeroo sajarri kun hin garree anna nuti khalaqnaa lahum isaaniif ni uumne mimmaa amilat aydiinaa je hujuma harka keenyaatiin an'aaman jechuun beeyladaa uumneefi فهم لها مالكون بيلدا كان قباتو دا ملكي جيچون انفاساني جلا جرت بيلدان سن تينما اومنه كنينه في اكمن غلطون فتو دبني ودللنا لهم ثم لا في ثاني في لين جفنه في فمن حاجتون يسيراني جيرا ركوبهم جيچون يا بتمتون جيرا جيچودا مركوب جيچوجان ركوبين كن مركوب جنة فسروا قمنا جتشورا جميرة دبتما فمنا بيلدا سنيراني جرا ركوبهم جتشون سنيابتني سنجرا يابي ومنا يسير ما سيس يأكلون غريني نياتن أما بيلدا ومنتنا خيزة ثاني نياتن ثاني يابتن ولو مثاني تاد فيها بيلدا خيزة منافع بؤام بايين ثاني تاتود ومشارب جتشون أكسموني دوغني ثاني تاتود آنن قبدي في مي بؤام بيلدان قبدوما نعم inna dhoqqee isii sanilleetti fayyadaman akkasumammaati isii qalatanii kalloo isiidhaatis waan baay'ee irraa godhatan akkasuma rifeensa isiitii itti fayyadaman kalloo maasis maal fa'arraa tolfatan meeshaa mana keessaa irraa tolfatan kophee irraa tolfatan waan baay'ee irraa tolfatanii afalaa yashkuruuna jechuun abisa rabbiin galatoonfatanii isaan kuyya wattaqazuu ni godhatan min duunillaahi rabbii gaditti aaliyatan jechuun rabboota baay'ee godhatan kana dhiisanii jechu isa kana isaanii godhe kana dhiisaniiti la'allahum yunsaruuna nuuf dirmatanii kajeeluudhaaf jecha la'allaan harfu tarajjiin kajeellaadhaaf jecha yunsaruuna jechuun dirmatamuu guyyaa qiyaamaa tumsamuu rakkina jalaa nu baasan jechuudhaaf jecha godhatayya laa yastatiicuuna warri isaan godhatan kun hin dandayan nasrahum isaanii tumsuu hin dandayan وهم جتون جرسون لهم كافرتوتا خناف جندون جتون ايوه وهم جتون وري غبر منسون لهم جتون ثاني غبروا خناف جندون جتون غري ديان غري ثانيتي محضرون جتون وجين عذاب غيثمني وهم اينو ديبفنه ورا غبروا خنما لهم مو ورا غبر مسني ديبفنه jundun jechuun garee isaaniiti jundun jechuun itti makamoota isaanii
محضرون خوج عذاب دقني إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون جي ورا ربين كيسابات ملي إسني فوني سنقبرتنون دنو عذاب دقو تيسني قرآن إبدات جينا مربين ورك نبي الله عيسى ورك ملائكتا جرسا لتوتا خنو قبران جين سيوتات ملي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون جئ جرس ربين كيسابات يوخيو وهم جتون ورّي قبرقون لهم جتون إساني قبر مسانيف جند جتون وتهدر الدنيا تنخيستي ورانا محضرون جتون إسان برا في دمو رجي برا دفني اتمرسني وان إساني رقو إرا إيغني جتو ستا جتولا ميو متكتني في إيغن تايفي وتهدر تاني تلات الرا إيغن أكمل ربي جاني قبرني وهم جت خنانيس فسرودا دينيا خرلتشوتو نديما وهم لهم جند محضرون